Indian Army leina na 50 meters ba da ma pam da yung kamay na may thado ang gina sa masi hamdung ang bugi gad na chang ne ba ko da da bot am ga ga ai security guard kara lei quarter lei ai benefit kara MP na sum taw le ga di yaroi ai na ningsang rio ai na ma hai ai na sangat ki ba matam da su taw ko da na taw de taw bom ko na taw ke ai sam kang chan na ulang ge smai taw da bani rajniti yaw bai si leader si taw da bani hai the floor of the house wagera ma pando wagera to hom chui hai si drama na te man da gi tok se manang do ai yum da doctor sing su potharo ya de na halak pani da lambi da message ai de tok su gen no ge ai gi engagement na ai kuda ta ado min hai de bi ro man saw ma ka ko ko saw chana ri ba lo de yaw de maya hi ga la to ro bi gi pau ta ban ti ma ma kap ta ma pa maya hi ga la ka karem ta thai no gi wa ngam na da de no mai kap sa pe wai ta ba do ai gi puning the power ai ko gi puning the power ma sang de ba kham na to aduna aina amuk gentleman da hai do political leader or you lock hands with the people and beat the people like election le paga political leader miyang mar ka miyang ga til ga miyang mar ka chapon na aduna na mai chat ga pham ga ngang ga moi na ngang ga emotion da ben ngang ga ka mo na impure ga mai na ga ai mo wa miyang ge feeling ga ina kan be to hom sa sine ai na masi yaw ke le be cha sin ga ina ha jani you just feel Manipur is not in a normal situation. Nowhere in the history of this country you have this condition anywhere in India. Masigi akhoi oi ba phibam si mai na India ai bale pak si da at the height of Kashmir insurgency da su lei da ba pum ma tu tu ga ra ga lei ra ba ne le ba ki lu chung ma mo ai ra ga Delhi da ki hapak pa to official ka phone to bong nam da na makha gi district level officer ka phone to ra ba ko leader sing ne ba ko da lei na shola ga lege ta ni hom che pok na tu gai ra ga nang su si bai bu na sa ko na tingam da ga diam hanjan ta ra ba wani ai ha ge ni system amar loi na collapse ro ma tam da police no work ro ma tam da India ai bele pass kan ge ni kana la ei ne hang ne Indian army hai adu Indian army leina na 50 meters ba da ma pam da yung kamai na mai tha do hang ge sa ma se hamdung ang bugi gad na chang ne ba ko da Madu the lema sari ni saw the pain and they got the Aquina boat lip after Gari. Confront the one sang ever, who sit with the bill levels at Ayama Guam get the elected members in the smooth cities there. Bureaucratic level the boat sit, Sipai Masana books in the Travel. See the dangers of Karim was a quick common sang. I don't have the black, but only the boat say. Soon the give put in Ubigono. Tuwai rabani constitution gi system je form na usit thawai dana tawrakpa economy da tuwai rabal lamni per capita income lowest ni inflation highest ni unemployment level da akoi na fifth position lawra laini private sector the expenditure the health sector da so 80% private yengi balai pak ni school so 70% private ta tammi balai pak ni India ai balai pak se da amatta lekdaba indicator mayam da laina chu da balai pak sing matak ta amu community khana laga chahi lising ani hum lera biren dam sa mache thuga ra minai do nu sit thoi da ke to bas elected member kam de ma de sumi usitab se masi na ko na Manipur kan ge karamba dedication karamba commitment karamba courage chang se ko mun na khanom chang chum na ge sa dai na tai ni ma ge mar ma pang ni congress sauram ne na chali ne na thena le ga ti poch chum na udre na I dilok sa ne Jangai ba koi ki Congress ki worker ano ba sangi dai ma'am sa ai mo ki so appeal to the This is not a normal election. We are fighting for our life. Coffin manung the hippo level Manipur maximum ko you know. Sidai the scene later bani ai ka tu pai bani ai hai ba madu ge mindset na sanga ga rajniti yaura ba prajana su horin ai sagai na tai ni paisa na to ne changa da di mark my word mathang election la ko matam da su Manipur kan da su ngamoi put laga to ai khoi na hingi da Manipur toi bai go akhoi image na ura da ba condition ko like aduna hangat te khoi sa Congress party na ekhatanandan haija bane hanasu flag bearer mo oiraga launch ma da mamang thaba party do akhoi Congress no oida da bani akhoi assembly reba mayam su punna walk out na se akhoi legacy issue lai bai akhoi yasoi ba le ba yai mioi ba sa soi ba le ba leitaba mi lai bonte Congress ka soi ba le ba yai adu resu buji ko historical moments da
कांग्रेस पार्टी ना कंसोलिडेट तौरगा कन्बन नत्रगदी मणिपुर हाइबा लेपाक से सुकन कन्बन मोय से आइगी अंडरस्टैंडिंग से पार्टी की मेंबर ने पार्टी का लाइव all my knowledge of 32 years of social science university talak pa knowledge manipur ko naina rakon sa historical condition de hojik lady sida ai ko ye congress party haibasina consolidate ta horaga fight ta hoga di manipur sukan kan na moroi haibasa ma ju ya check pa thaja do ai gi sangbi dai be exam yam soi haijani ge let's do this yam na lai ga double lam ni nate yam na lugani khamni me manipur ai ga sai de ne ko gi culture ko gi miyam ni mato intellectual class की नेचर civil society की मोंग political class की मोंग इंडिया ना तौरे पे मोंग हाना का कोई दिल्ली का लेने पे मरी की तो psychology मयाम तो लड़का ना अराई बलान कोई बा अदो नहीं इसा दगी चुम थोगा कोई संसन म चंगी आई नसी आई मयाम लापी पे मयाम दाई हाइजन नहीं अदुगा निसिन से 2001 की इरान मतम द सुपर ले पर में दुम चंगकी चंगई बा मिदो मखोय मकुत मणिपुर दुम दसु दुम याई खुदा मोने लेगम हिस्ट्री का अदुना इरान सी मतम द संगत मा के पोस्ट इलेक्शन मतम दसु आई नमसो फील तो जनिगी करीगुंबा पार्टी की टिकट ता कारागा पैसा न लई हिब ताब कैंडिडेट नम थोलकपा को ये पार्टी मेंबर रगदी मणिपुर मियान वरक यु हाइ बसे गसि नंगे नचा नना वय का बिमोल गई हाइ हे पैसा न लई बदो मधु हिमी दो नंगी लेकाय को लुना मधु ऑस्ट्रासाइज तो नमगी गुड यावगदबने को मधु मै वार्निंग तो चौगे वोट कारगा सर्टिफिकेट पाई ना बीजेपी दा नत्रगा तो मागी माइखुम रुपा पार्टी दा चुंजन की तो मी हे तोलकपदा लेपाक मियाम ना वरक पिउ मतिक चाबा चैरा पिबिउ पार्टी की ओना सो अबै मधु ममी तो मुन्न मुन्न ये मकान दा टिकेट की सो आलम सिम सोने तो कने काजे अतोप वाफम ममना ला इबा निखल सिदा चुमनगी अखोई आई एकी केम दगी खोमना ब नतबिदा पार्टी की ओना एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई नसाई लान चम द फ्लैग बियरर Congress Party as a flag bearer of a new Manipur, a resistance against the assault on our dignity and well-being. Manipuri magi izat amasung magi nunga yai fa bada singa raga ai ko ot nei dina to ra iba mawong se mase ko gi Rahul Gandhi su mang ina na ko ki dinga lecture am pi ge ba vote mathang da BJ kamai mai thi ba pi gi ne na to ra ga ko langani. Congress Party was not a political party, it was a resistance movement in ama hai लांथिंग अभी इहो मगी लुचिंग अगर चलत खिबा ग्रुप नि पॉलिटिकल पार्टी न ते हजिक लाइ बे इंडिया है सिस्टम दसु बीजेपी न लो इन पाइसन गरे ईसीआई दगी ईडी दगी सीबीआई दगी इंटेलिजेंस दगी पुलिस दगी खबर दगी सोशल मीडिया दगी लो पाइ रबने से राहुल गांधी की स्पीच ताबी हो मया मिलिन मापन खतम सामुनी प्लीज लिसन टू हिज स्पीच एंड यू विल रियलाइज व्हाई मणिपुर नीड हिज एडवाइस माना पीबा एडवाइस अको लोगम चाइ चुमनगी वोट को मिलिन तो वे आरो it should be a resistance movement on the ground. Iho mo changi adu kanda katai bhawo ko thingdam namge se khan se na hailabne. I have heard lot of Manipuris. Ire chamam hai bahanda kai gumba BJP ne he ala ba lam yu tho ma ma panda lai gi hai ba adu gumba Manipur masa ma ya maina thingdam do ai ko puning da loi ko ko changi adu gumba manda. BJP se ka do bugi lang personality ma ko yi marat le ko khangna cha ba yawi is nothing personal politics. Hanjan जी हाइदना चुम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन फोंग सिंगरा बा थुगाय बसिद बाबो कहीं तहाय मंदन लेरगा पैसा पाए न मोन मतु निलगा वोट कार का दोइले सम ऑफ देम विल विन चोइना कार का मी यारोय अदुबु कयाम कहां दगे चेन से कंप्लीट नते कताय बाबो पे रेसिस्ट औ नंगे सिने बा inch by inch machet taroka resistance movement cha akhoi gi mi holo sin si raba matung da su madu gi resistance movement chahi yankhai changera hu changera manipur gi chahi cham he na aphak amai chu na leira ka manipur si gi awon ba gi khumthang ja handa ki election gi hogada bani akhoi nu pura recover to buda akhoi gi mi holo sin ubang amautra da su adu ubang ba gi khumthang da sansan la ba adu mikhal ni ai ba se ai prajamya am da thamjage